Yo, Ed Holden yma, a.k.a. Mr Phormula, croeso I studio Panad. Dwi'n arbenigwr yn dysgu'r crefftau o beatboxio, rapio a cynhyrchu cerddoriaeth. Os da chi efo diddordeb mewn bwcio sesiwn, fyddwch chi cysylltu ar y link isod. Os da chi eisiau dilyn fi ar Twitter, @MrPhormula. Os da chi eisiau dilyn fi ar Facebook, Mr Phormula neu Ed Holden. Ac os da chi eisiau weld fideos ychwanegol, fyddwch chi'n mynd ar YouTube a roi Mr Phormula a BAM! Gwch chi checio chydig o fideos. Os da chi efo diddordeb mewn bwcio sesiwn, fyddwch chi disgwyl clywed y math yma o beth. Transformations. Techno engaged. Hip hop engage. What up, www.MrPhormula.com.